Rung World Cup sa Germany bat ka Netherlands. Hadin bagi Germany kelalaban pelimno eka Slovakia dah nriulan not call bat kum juru kan Netherlands kelap pelimno ya ke Lithuania dah saulan not call ne kamit. Kum ta kibala yok rung syaka World Cup mentah kilah poi syaka lai pusau teli kitim. Kadban ka grup A ke Germany kelah rung direct syaka World Cup arhajar penriu kadba ke Slovakia pat kelah yoban bu jikai lade syaka playoff. Bat kum juru naga grup A kan Northern Ireland kelayuk bandrung syaka playoff. Dailing ba kejilekai haka UEFA Nation League kebalawan ningkong haka grup C. Bat kum juru ke Sweden balai kelarung syaka playoff namar ba kadai ke top team haka grup haka jilekai haka Nation League. South League team kebelarung syaka playoff kidailing ba kejilekai haka UEFA Nation League kebadang syudep. Kum taruh kiri kelarung syaka World Cup arhajar apun riu mentah kilapoi syaka lai pusau teli. Hadin ke jingyorung saka Germany bat ke Netherlands ne kamit. Kum taruh sakat sau teli kiri kibandang rung syaka World Cup arhajar apun riu. Kata san teli tim kibandang yorung direct ling bagi grup nak jilekai nak deba Europe. Kadba sau telipat kidang dehi nak deba Europe tang bagi pada banyak kun ling baka playoff. Kat nriu teli tim kin yakun leng baka playoff kad batang sau telipat kin yorung syaka World Cup. Kum tak kendai teli na Europe kitim kibelang rung syaka World Cup arhajar arpun riu. Kad balai teli tim kin rung neka CONCACAF bat ar telipat kin yorung leng baka intercontinental playoff. Kum ta barok kitim kibadang sa ban yorung syaka World Cup arhajar arpun riu kidang sa kumba kat sau teli. Kum taruh haduk lah syai menstep ngin satip yagi san teli tim kiban rung direct nagi grup na deba Europe. Bat lai telipat naka CONCACAF haka bagi jingilekai kin sedai mentah kamit. Kadba sau teli tempat na Europe kijingilekai ngin satip satat andin belakut kijingilekai haka playoff. Bat kum juru ki ar teli tim haka intercontinental playoff haka bagi jingilekai jangka playoff kin salong hadu ubrai mat. Kadba ka FIFA nakam taka World Cup draw pan pia ki group stage kiba per kan sadai ka santrik upnai Disember menta usnem arjar pusan wala ki jilekai ka playoff ru ki dangsa. Te menta tung na pet yakini ki live pusau teli kiri ki belarung syaka World Cup arjar arpun riu. Bat haduk lah syai menstep ngin saya pejru ki ai tim ki bahab ne kun ling ba ka playoff. Namar haduk lah syai menstep ki jilekai ki lakut na ka deba Europe bane kenerung syaka World Cup ki bandang sa kendai setang tim ki bane kun ha ka playoff. Ki live pusau teli tim ki belarung syaka World Cup arhajar apun riu ki dei kine. Ka Canada, Mexico, USA, Japan, New Zealand, Iran, Argentina, Uzbekistan, South Korea, Jordan, Australia, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Morocco, Tunisia, Egypt, Algeria, Ghana, Cape Verde, South Africa, Qatar, England, Saudi Arabia, Ivory Coast, Senegal, France, Croatia, Portugal, Norway, Netherlands, bat ke Germany. Kum tangin sedang apet salah syai menstep sakisan teliki tim kibadang yorung mentah kamit. Kublai shibun.